Yes kabisa, twizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport. Nizera ko rwose ibintu bikomeje kugenda bibaryohera neza cyane. Tugeze ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Nizera ko rwose watangiye icyumweru neza cyane, kandi nizera ko uri mu ngamba zigiye zitandukanye zituma usoza icyumweru neza cyane, nta kwanduranya, nta bintu byinshi bigiye bitandukanye bikubuza umugisha wawe. Nizera ko rero umeze neza cyane. Icyo ngiye kugusaba mbere yuko ntangira n'ikiganiro cyanjye ni ugukora subscribe ndetse na share. Subscribe idufasha kugira ngo dukurikirwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kandi bitwongere n'imbaraga zo kugira ngo tubashe kugenda tubategurira ibintu biryoshye bikomeye, kandi natwe dufite imbaraga, kuko iyo ukurikirwa n'abantu benshi bigufasha nawe kugira ngo ibyo ukora ubikorane umuhate mwinshi cyane, kandi abantu bategurira amakuru meza cyane kandi buri wese anyurwe. Ikindi kandi, niba warebye iki kiganiro cyacu cya siporo, gerageza gukora share cyangwa se utanga iyo link kugira ngo n'undi muntu uri ahantu hagiye hatandukanye, ntabwo impande z'igihugu zose ziba ziri kuri YouTube kugira ngo ziturebe wapi, ahubwo icyo bidufasha nuko wowe utanze share, umuntu ku Kamonyi uri hehe impande zigiye zitandukanye z'igihugu wese araza akatureba, kandi ibintu bikagenda neza cyane, twese tukaba turi kuri level mwisi ya siporo. Turaza kuganira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni byinshi cyane kugenda bivugwa. Ama equipe mukunda muri benshi cyane, harimo ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ayo ni namwe mu equipe mukunda muri benshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, anaba mu mujyi wa Kigali. Turaza kuba tuyaganiraho rero. Ari kwitegura kimwe cya kabiri cya Heroes Cup na amakipe ane, kandi yose aba mu mujyi wa Kigali. Harimo ama ekipa agiye atandukanye: AS Kigali, Polisi, Rayon Sport ndetse na APR Football Club. Ayo yose turaza kuba tuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanze y'u Rwanda ni ikipe ya Manchester City. Manchester City iracyari kwigaragaza mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ese bimeze bite? Byose ndaza kuba mbikubwiraho. Real Madrid inkuru ziri kuvugamo ni zihe? Ese Carlo Ancelotti mutoza wabo yaje kuba atangaza iki? Byose ndaza kuba mbikubwira. Marcus Rashford naho ni muri transfer news, bimeze biti byiwe. AS Milan riritegura kuza gukora deal ikomeye cyane, gukura umukinnyi mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Man City. Ese byose bimeze bite, bihagaze bite? Muri Brentford hari deal yamaze kuba done, abakinnyi bagiye batandukanye bari kugenda bayinjiramo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndaza kuba mbikubwiraho. Kandi namaze kugiye kureba fixtures esheshatu za Man City zikomeye, nazo ndaza kuba nzikubwira. Ikipe ya Man City ifite fixtures zikomeye cyane, imikino 6 igiye kuba yikurikiranyije yose irakomeye. Ese bizaba bigenda bite? Iyi kipe ya Man City izaba yigaragaza, nibwo izagaragara ko yagarutse neza mu mashampiyona akomeye. Ndaza gusoreza babwira kuri UEFA Champions League iraza kuba ikomeza kuri uyu munsi. Imikino ihari ni iyihe? Yose ndaza kuba nyikubwiraho tano kwa tano. Munyemerera twese cyane rero dutangirira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko nababwiye, abasore babiri ikipe ya APR Football Club yaguze Hakim Kiwanuka ndetse no bita Dennis Omedi b'Abagande. Umwe yavuye mu ikipe ya Sporting Villa Club yo mu gihugu cy'Ubugande, undi ava nawe muri Kitala Football Club nayo mu gihugu cy'Ubugande. Aba basore babiri rero batangiye imyitozo ku munsi w'ejo kabisa, imyitozo myiza cyane. Batangiriye hariya Ishyorongi, aho ikipe ya APR Football Club ikorera imyitozo. Ikipe iri kwitegura igice cya kabiri cya shampiyona cyangwa se phase retour, kandi iyi kipe nanone iritegura imikino kimwe cya kabiri cya Heroes Cup. Ni imikino izatangira ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya mbere, ari nabwo bazaba bakina finali. Ikipe ya APR Football Club izakina ikipe ya AS Kigali, na ikipe ya Rayon Sport mukeba wayo ikina n'ikipe ya Police. Ese bizaba bigenda bite? Dushobora kuzongera kubona derby y'umujyi wa Kigali ihuza ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport hariya muri Stade Amahoro kuri finali y'igikombe cy'intwari, cyangwa byose birashoboka. Ikindi kandi nuko bategereje umwataka wabo baguze w'umunya Burkina Faso witwa Djibril Ouattara. Abo rero bose nabikipe ya APR Football Club itegereje. Ese izongeramo n'abandi? Byose no gutegereza tukareba, dore ko ikipe ya Rayon Sport nayo mukeba wayo birakomeje kuvuga cyane ko bashobora kuba bafite ikibazo cya mikoro, ariko nyamara bashobora kuba gukora transfer bacecetse, nubwo bita Byiringiro Raga yabanje kubacika n'abandi bose bakagenda bacika bigiye bitandukanye. Ariko ikipe ya Rayon Sport irakora deal icecetse cyane. Mu minsi mike turaza kuba twamenye abakinnyi bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, harimo no bita Aziz Fahad Bayo washaka kubona ikipe ya APR Football Club, ariko biza kurangira bamukuye amaboko. Gusa ikipe ya Rayon Sport yo nigeze ihema kumuganiriza. Ikindi, APR yamaze gutandukana n'umukinnyi wayo bita Odwin Godibo
bamaze kuba rwose batandukana neza cyane. Rero ikipe ya APR Football Club ikomeje kugenda isezerera bamwe yinjizamo n'abandi. Nyuma yuko yinjijemo uyu bita Hakimu Kiwanuka ndetse no bita Dennis Omedi, aba bakinnyi baje kuba basemura abandi bataka babahombeye cyane muri shampiyona uko imikino yagiye ishira. Hari abakinnyi bakomeje kugenda babahombera, uwo bita Mamadusi ndetse no bita Victor Mbawoma Chukwemeka, abo rero bakomeze kugenda bayihombera. Ikipe ya APR Football Club ishobora kuzatandukana nabo. Twuze cyane munyemerere twigire mu ikipe ya Manchester City nyuma yuko ikomeje kwigaragaza ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, icyo twita transfer window mu ruku kwa mbere, aho kuri ubu yamaze gusinyisha abakinnyi babiri bakomeye, ubita Casanova ndetse no bita Malamush. Abo ngabo yamaze kuba ibasinyisha neza cyane. Ubu ngubu rero ishobora gusinyisha gasore k'imyaka 18 k'Akanyafrika gakinira ikipe ya Real Valladolid mu gihugu cya Espagne. Ako gasore rero bakaba bakita gasore k'Akanya Sierra Leone k'Akanyafrika rwose gakomeye cyane. Ikipe ya Manchester City ikomeje gukomeza kugenda yigaragaza cyane, iriho irashaka n'abakinnyi bagiye batandukanye, abataka ba Douglas Luiz bo muri Juventus n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Abo bakinnyi bose rero ikipe ya Man City ese bizagenda bite, nabazayifasha kugaruka cyangwa bizabigenda bite? Ndetse n'abo bakinnyi bita Malamush araza kuba rwose agaragara ku mukino bari bafitemo ku munsi w'ejo n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League. Abo bose rero bazaba bahabaye neza cyane. Aka gasore k'Akanya Sierra Leone gakinira ikipe ya Real Valladolid ese kazayigera mu ryari deal niba dane neza, zaba nyibagezaho 5-5. Real Madrid yakiriye inkumbi aho umusore bashakaga witwa Alphonso Davies guturuka mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore yavuze ko yishimiye kuba ari mu ikipe ya Bayern Munich ndetse we n'umuryango we ko bishimiye kuba bafite ubuyobozi bwiza nk'ubwa Bayern Munich, kandi icyubahiro afite i Bayern nta n'indi kipe ashobora kuba yakigiramo. Alphonso Davies rero niwe byitangarije we ku giti cye, avuga ko ashobora no kongera amasezerano mu ikipe ya Bayern Munich. Akaba rero yamaze gutera utwatsi andi ma ekipe agenda amwifuza cyane, harimo n'ikipe ya Real Madrid. Muri transfer news amakuru nayo kugenda avugwa ari menshi cyane. Uwo bita Marcus Rashford yamaze kuba atangaza ko nta kibazo afitanye n'umutoza Ruben Amorim. Uyo Ruben Amorim rero we yamaze kutangaza yuko uwo bita Marcus Rashford ashobora kutazamukoresha cyane, ariko bakagenda binavugwa yuko Marcus Rashford ari we uzatangiza projet ya Ruben Amorim. Ariko Ruben Amorim we agakomeza kugenda abihakana abijya kure. Gusa bita Marcus Rashford yamaze gutangaza yuko nta kibazo afitanye n'uwo bita Ruben Amorim. Binashoboka yuko cyangwa se binatanga sinye yuko uwo bita Marcus Rashford ashobora kuguma mu ikipe ya Manchester United. Amakipe yamwifuzaga nayo akaba yamaze kuba ayatera utwatsi dore ko afite amasezerano azamugeza mu 2029 gikinira ikipe ya Manchester United. AS Milan muri iki cyumweru ishobora kwerekana Kyle Walker avuye mu ikipe ya Manchester City. Umusore w'umwongereza rero w'imyaka myinshi tari mikeya cyane kabisa akina shampiyona y'Abongereza, akaba agiye kwigira rero mu gihugu cy'Ubutaliyani gukinira ikipe ya AC Milan. Deal ikomeye cyane kabisa. Ikipe ya AC Milan ikomeje kugenda yigaragaza n'umutoza mushya wayo wita Conceição, bakomeje kugenda rwose bigaragaza neza cyane. Ikipe ya AC Milan ikoze deal nziza kayiruka kuri kabiri, abameze neza cyane hariya, ashobora rero kuzigaragaza neza cyane no muri Champions League akazaba yabafasha neza cyane. Brentford yo yamaze gukora deal done kuri Mikel Kayode kuva muri Fiorentina. Ibiganiro byageze ku musozo, naho akabura rwose no kujya gukora ikizamini cya medico hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester City ifite fixtures zigoye mw'abantu, imikino 6 igiye kwikurikiranya ikomeye ku ikipe ya Man City. Ese Pep Guardiola arabyitwara mate? Kuri 25 z'ukwa mbere Man City zakira ikipe ya Chelsea, 2 z'ukwa kabiri Arsenal zakira Man City, 15 z'ukwa kabiri Man City zakira Newcastle, 23 z'ukwa kabiri Man City yakira Liverpool, 23 z'ukwa kabiri Tottenham yakira Man City, naho 8 z'ukwa gatatu Nottingham Forest yakira ikipe ya Man City. Ni fixtures zikomeye z'ama equipe gusa ari muri Big 6, ari mu makipe 6 ayoboye shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Reka nsoreze muri UEFA Champions League. Muri UEFA Champions League ni imikino ihabaye uyu munsi ku wa kabiri, ndetse akaba ari n'imikino nimwe turi buze kuba tubagezaho kabisa kuri CBLS Studio TV.
Imikino hari igiye itandukanye. AS Monaco saa 45 iraza kubikina n'ikipe ya Aston Villa, na ikipe ya Atalanta iraza kubikina n'ikipe ya Sturm Graz saa 45, ikipe ya Atletico Madrid iraza kubikina n'ikipe ya Bayern Leverkusen ku isaha y'isa 4, Benfica iraza kubikina n'ikipe ya FC Barcelona ku isaha y'isa 4, Bologna n'ikipe ya Borussia Dortmund ku isaha y'isa 4 nabwo, Club Brugge n'ikipe ya Juventus ku isaha y'isa 4, FK Klevena-Zvezda iraza kubikina n'ikipe ya PSV Eindhoven ku isaha y'isa 4, naho ikipe ya Liverpool iraza kubikina n'ikipe ya Lille, ikipe ya Slovan Bratislava iraza kubikina n'ikipe ya VfB Stuttgart. Kabisa kuri CBRS Studio TV tuza kugezaho umukino ukomeye cyane ikipe ya Atletico Madrid ndetse n'ikipe ya Bayern Leverkusen saa 45 ni AS Monaco n'ikipe ya Aston Villa. Ni nangansoreje rero amakuru ya sport n'abateguriye amakuru ya sport n'akagaro kuri CBRS Studio Sport. Jewe nari Isabelle David, subscribe na share birakenewe kugira ngo dukomeze kugenda twenjoyinga kandi tuna developer iyi channel yanyu. Ciao ciao.